ia lo fiong le minista pai fu sina le va to mo le se no pe se ta pro la se tulanga wo ia te mo fainga ale tato company va le Samoa Airways i le tulanga le se va le fo e manisi fo e atina e o si le e le malonga le pulen Gafta ole tulanga le stato va le o nga le due am tanga le e Samoa Airways ina i tau su e stato va ata fe mai va ata fe mai se va e fai o tato fording tele yo la nei mea o le va le la fai fo yo le manao tato al manao fo yo company nei elisia va le ia ma wa fo la tutu o le ideal situation na tato o le mau ma tato va e le tele tausa to tango fiere lisi dry list ya to e mau ma se a mai mastai ni pe se fulu tau sanga i whain tato ni sia vale ia mania ia ingo le lisi ia whawhaingo fie a tato o na tato marua inga ngai tue ngā lisi po ia whangai ko inga favorable po ele mo tangata e watu e lisi mo se wha o le whamataranga muli na sa marta ni noa i nei amale pulsili ona ia le tato vaala ua garurua ia vaamai le company lisi Singapore vaala o toi tonu alea e ia le vaale al Melindo 737-800 ai lua la tausaga le tuai o le va o le tua o le va atonu ia wangi me se va ho to mo fie ai le aso le nga maintenance so le pa o tu ai wa nga le fa ta ko mai ia o was fu ka sa alo nga wi e lua malanga e ke mai o fa le ko mula ia ku ko ile fa le ko mula ia ku o le manga o ia ke mingi va la vale me le we le va ale el Melindo me ka un ka ia ai le mang fai o ko pu wal maro le mele ken kan fai ai ka pu wanu pe ai ile lisi le ia mo ka su as ka ko le terminal e ku mai o mele ku o ia iwa no ku mai ia o fuanga negotiations ia fa mau mai lor ka ko va ia fa se lor va ale la ingi ka ko ba la le fo mo e mare ki kilo ka ko wa mai le dry list ko le fa pai la ke ka ko ba ke fa nga mo ka ko ka pian bele sai ba ko le ni o se le sa mo bua ya ole ka kalo ya o ko ke min nga o la era vai e le ia me mo le o ale mai e nge ka ko mga ongalang fa ai ile swing ko un fo ba ko ngeng pisi mo ba ala api selau baru iba ya pases ai abi selai si pases ko in fo na du mai ko ia pisi i ka pe fa ala ba ala ba ko le ka fa wan sa le pisi ana ka ko sa ai ko ngal mela ngalu ka we ka ko ima bari fo le ba varia kakola o era umi temi ke disingat kurang ai o walo le ia sai di dinga kai ya lewa dia di baile ala de le wa ko ali mai se ka di le lisi le mai Singapore tala vetala tu la fio o se lisi e fa tau lease to purchase pe lease il termine a sa ili pe ia pa nga solo pe ni su fuanga company ya ole lease ya straight up lease ole lease mai pe ya le ka ko va ale ngai mo ale nga mai ko le ni ole lease ya ele ngi fu fuanga pe lease to own pe lease ole ya ko ole lease ai pe fia ia
ele umile tau te lisi ai pe lu tau sanga pe tau sanga le o ye si ku fanga ka ai le va pe o la uel mo la fo isa i le ia se si vale ka lu ai ka ko va ala le kau pakadikani ia le va o le match kau le match o le po le fai mo i tau sanga fu ala vai ia onga fai lo lenga dua ka ko tries ma pare dua ka ko ke le ko le roots le pe ang plan di mo mo fu ngal mo mawangi e fai ngakala wa ia se ka puni vai kasi se pa de la ka si lo ngai e lo si me fa le ko si ka vai mea ia e ku al va pe ia pe ko le amor tau ia ku lo le ia le fai ko ferwa ia wo ye loka ko wa fia na ko na ko fai ngamalanga o me si sila ngang fai ka a fia lo fai ngamalanga ka bo wa cancel malanga ia ka ko a mai se chata o se ba ko fiki na ka ko ia le kau ka ko io o mame so we want to be able ko ele ka ke ma ale nga ko si ba a se ima ka ko ala le isi rusak sa si aben wa nga le i sina fare ko mun balanga le ngalo ia sabia abenga fau fai ba ada o le awangi ti struck ke le ia ka fe maranga e fica ka ia ma fo le ko catch up for it a cancel si ia i se maranga se fa so e a ko nga va yes o ka catch up a o ti le uma ko ma ba ia kudanga ale ele o fo ele fo al ma ngel malo ia rua ka ko ia pe ke wa fo ia ke mingi ia mo wa se rua o kwa la ma ko wa ka ka bai ba ala ki de ka pe ka ko mo ska ko ba fo le ti ale i this fu o passa se ia i region o se ko kuila a fiki al como ia una pa pena su ye ka ko mai ba ai e rua na si ko ha ko spa se ba ai am so vai ka mai ba ala ki se pe si ba ai am so vai ko fa wa fo ia mala ba le dise ba ko le malanga i ke mi fare ko mo ia le kalau kau san o fu ma ma ko mano le ala va e ago ia le pa pe o aro pa pe ka ke ia ngame ba wa mo le mea o le lango pe o ka ia ku mai wa o ku pe al vale le mo mai ka felele ele mo sisi me mo ya ngai ku pe mo mai freight i mo ka menga a kanga ka fe mara ngai so uma mo ngai mo mai ku ngai yo ele vale le so uma mo sin profit